তিনকে তরকারি চালু করতে হবে 120 বেগুনি তরকারি চালু করতে হবে বিশ্লেষণ করতে হবে বিশ্লেষণ করতে হবে বিশ্লেষণ করতে হবে বিল পাস 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 করতে হবে করতে হবে করতে হবে বিশ্লেষণ করতে হবে করতে হবে করতে হবে করতে হবে করতে হবে করতে হবে গ্রাহকে 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 Así. BC khobjak jotto leaders rona hambairo tai chung oro जों khwai district ni gei chini bobagra ha bobagra maigra bobagra chung khulum horo bini leadership o chung tini kereng kereng thayo tini thangai chung tini khorbi tongo puilana ang chini o am chani jotto leaders rona block leaders GWF YTF Tipramotha TISF TCF tai jotto leaders rona ang khorsa khorsa ka hambairo tangake जों saimar tini chini o peaceful je rally khamani bishite chung joto jaga thai chung tini memorandum ya phalai tongo chini memorandum ni tinta mudda hai kaisang kai chini 125th amendment bill no implement dakti dakti khainani te kaisa kai tipra se accord no dakti implement khainani te kaisa VC election no dakti dakti conduct khainani because chung saimano chung 2016 no last ADC village committee election conduct khaimani amoni agulo te unglia abon bagai जों tini kami kami wo जों bori khangkai जों amchani representative mungai जों kami kami lukurok bai thangai malike जों saimano chin lukurok busuk जों jala klai tong abon bagai tini जों chini o mudda tinta no tini takde implement khaneng thung aboni agulo जों tini block wise जों deputation rikha abon next tong जों district wise जों DM thang जों deputation na bagai chini already chini kaisa plan जों jori chapjak buskang jarabo जों saimano je chini amsai thang chini village committee just bumung simi village committee tong aja kuno fan flong ya abon bagai lamani problem toini problem karni problem joto je sing problem face kai tongmani bebak जों tin basic election ngiane bagai fiaba जों satai klayo जों tin almost hamabe जों kemono communal ngi samani ya jine agartala tung municipal corporation tung jila parishad tung bongni je gram panchayat tung joto no jorabo no tin election conduct lai jago tang chin ti para sai khlai jagya chini vote bo same vote no bongni vote bo same vote no chini MLA bo bong MLA hai no chini MDC joto bo chung election ma bo chung public vote ban applying phayo chini MLA public vote ban applying phayo tini tumung jodi no city area no tumung jodi election klai time period to tumung jodi bongni man dai shokta tiklai manunga ke chung tini tipara sei ri tam chai khlai ka tamni bagai जों tino deprive na nanga abon bagai जों tini je chini mante shokterau tini chini greater tiplan bai chini bubagar khorong thai tamu chini dofani khorong thai tamu ojarawa जों joto tipara saro kotor chikon hilai oi bokreng reng ya hilai oi जों joto tipara sa thanjai khorong disakang ke chini mante shoktene जों takti takti manai abo bebak chini bubagar bisiti manai abon bagai chini bubagar tini saine khaye tini thona chana jora kari khalai bo tini chini bai khorong thai tamu chini bai kame kame thai khorong tamu ojarawa जों joto tipara saro tin thanjan mario phai chini bubagar samplio tangoi जों khorang baksai ti sarani amsuksi abon bagai tini ojarawa
kwbangma borok jini bobagrana ari wngui truk truk bwsai tongo buni dofabai chukli sikjangmani bagui buni thani rang sawi जों tin nugui tongo jini bobagra bini tini singhachona achugoi botini rangsang mairango tini maisi tongono piaba botini jini bagai khorang tisai tongo tamni bagai jini justice ni bagai awan bagai jini future chamni bagai jini yudrong ni bagai jini yudrong future ni bagai jini thinang ni bagai awan bagai tini ojarawa depriving tamono जों justice manani bagai jini bogani bisingtei जों jotto thanchakai choba mang kholani awan bagai bwskang jarawo dipras accord je accord khlaimani abo dakti dakti implement khainang tung 123 amendment je 3000 mani abo dakti implement khainang tung awan bagai जों follow through the government through the Indian government no message tung je dakti dakti or demand implement khainang tung awan bagai tini ojarawo जों jotto jini kolampur block ni andhra je bc tongmani jotto jini leaders rok tini o satung hiya khlai bor tini jotto thancha khlai jini palbak khlai जों tini khwai district o जों tini angkhorok se khwai district ki president ngai जों tini kereng kereng thayo जों tini o maike जों deputation lai tongo bobagra thanjan khorang yasage जों jotto pal khlai जों tini o maike chobang khlai tongo awan bagai thane jero srapsa sekang tini podobila rd block rikha ashram bari uri tongo tabo kolampur block uri tongo telamora block uri tongo te mungia kami uri tongo o maike जों tini khwai ni boro khwai district ni entire khwai जों jotto bobagra logbo thanja tongoi जों tini khorang thai tongo awan bagai bosang jaro जों dakti dakti no jino demand implement nan bagai जों tini governor through te जों video ni yakti ro जों governor through Indian government no जों tini appeal khai dong je jini o je accord tongti prase accord je 123 amendment bill je jini bagai जों samung tangjoi tongmani abo dakti dakti implement khai nang thong awan bagai jini bobagra je jini bagai je greater development khorang thai tongo jini o memorandum clear sijaki tong je article 23 ini a jaga जों demand khai tongo piaba tabo jaro bobagra against bakse tentai tongnai no tongo jeta bongni bobagra no hamia sawoi jaga sege bobagra ara thanani piaba sing obon sanamo sungo je sikpano tentai tongdi bobagra haika ham leader chino o triprate kebo krei bo khorasano joto leader no kaham piaba leader bisi leader tongo je leader kok bai mang bai phan bai sak bai ain bai gyan bai buidi bai samung tangmane ke khorsan leader tongo omaga chin bobagra awan bagai tini ojarawo bobagra bisi tiri chung busingo thanchawo chung chin kubui keplaing lainai chiri thanchani marino chung keplai khlainai awan bagai tini ojarawo ang bisi ko jornalia te kai jagabo chung telamora block bo thanango awan bagai chini khorsa chini leaders ro tini ora phaimano kahamke phaima hai thangma bundor kaham kerke thangman tung norbaga an suri mungtung nai asudung sidung jotona hambai bobagra ai lok tung tipramo thai lok tung greater tipon dakti dakti mane chini oda phani mukti manang tung hambai